थी वियो आहे। ईअं ई सिंध में छा पियो थिए, सिंध में मुसलसल लाक़ानूनियत आहे, सिंधी माण्हू पीढ़ियो वियो आहे। सिंधी माण्हू जेकॾहिं ॻाल्हाए थो चवनि था तव्हां अक्सरियत में आहियो माठ करे वियो, तव्हां घणा आहियो माठ करे वियो। भई छो माठ करे वियो? सिंधी को मोचड़ा खाइण जे लाइ पैदा थियो आहे, सिंधी को गोलियूं खाइण जे लाइ पैदा थियो आहे, सिंधी को हिननि वॾेरनि जी चापलूसी जे लाइ पैदा थियो आहे। तव्हां सिंध में 15 सालनि में सिस्टम ॾिनो कहिड़ो आहे? ऐं थोरो अंग्रेजी में छो जो असांजो जेको लीडर आहे सिंध जो शहज़ादो आहे बिलावल साहब, उनखे सिंधी कोन थी अचे। मिस्टर चेयरमैन, मिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी, what system have you given to the people of Sindh in last 15 years? Nothing. Your chief minister is corrupt, your cabinet is corrupt, your MPAs are corrupt. If you want evidence, I can give you bundles of evidences. And this is not a layman statement, this is not an ambiguous statement, this is a clear truth. And what you have been doing, they keep you in ignorance, they keep everything secret from you when they do all these criminal acts. And when they come to you, they tell you everything is good. No, sir. Sindh is crying. Sindh is crying right now. Sindh is in anger. The illegal immigrants who came from Afghanistan and the other outsiders from other provinces have been continuously looting and plundering Sindh with the help and with the facility of your chief minister and your other so-called ministers. तो मुझा भाइरो पाण में विढ़ण हिक ॿिए खे गारियूं ॾियण खां बहितर आहे का हिकमत अमली जोड़ियो। सिंध जा वकील आहिनि, ख़ासि तौर ते